Yentira me ne na Addo kasa na me ne na ekono anie hwe se oba mate party ade akwachi anu ama wo party fo ha madwene to so bia mu da no aye kwoto wo mo ekwokoto no me ka kire de se kwoto no wonjai na ko tie mafutu ya nkam ne beka pa na me ka kire se wonjai na wona ku egwasindum ono Akufo Addo na nkasa me mbrem no egwasindum na me mbrem no che se wona ka se won kokoto na wa fare dia wanya no atoso me nsare ma no na me mo me kwakase awiem ehwa na ye me ye ehwa de me ya pa so ba na ka se kwakase awiem wa sa kwasindum ne ku fare ya ba ko sa me kwakase awiem me dan krusani na me ye na me kwase me pa cho tie me na me ye na me kwakase awiem wa sa chichi sika ka ho ehwa na kwase ne se sa o ka se me godi atrati se nto ma Ghana so a enye nipa mienu nye miensa kura me nyo na o ma Ghana me godi atro kakra kwa wedie me ntimi sa mo aye bone pa ntimi de be ka chem se munyai de to fa be ba o ma yi nti se wonjaye ya aka ko to ko anko ka che ne se dan kurisa no se sika am de tie party ne se de to sa dan kurisa no a ka beto bebre adenti na wo hwe mani mu ara wo ka chem se me ko kase awiem me nka kire na me tofo se mo anyai so a asem plan ya mo de me apply no me so ka se mo anyai na mo kokoto no a me so beti moto ama mo ahuru se asem no nkonto mpo de enfa nya ji fi se wadi kan ya che se wo anya aba no na o ma pende kofo ne alankasi wo mu gina fa wo mu nipa ntoma Akufo Addo sana alankasi ko gina Akufo Addo so nipa ntoma wo mu nti sa mre ne wo mu ne de enya de apipi fo mba ye mu adwe se wo betimi abedi Ghana konwa